Worry, desire na variant. Panaw lang kang nawat na ipandig ko sa trends. Yatat ka na fly fully beaten sa ibig egg om the kayo. Ikaw sana with the kahit tumuli kong tingin sa big at I fly. Yo, fully beaten sa kanbay. Others stay panicking yo. Others stay panicking without say with cycling and nearing kung may team yo. Kasi bito sa sigistas. Na ipang all fast sa lipis na. Na sa ibig egg but may fix na. Waram sa man. Iwan sa siyaw na wasko. Murang boy. Nauda ako mabelan, largo haswa lumina ke pan. Kagiro ye breakdance vitos kan step kagita ya khari pumatap sa liken muro mahatap sa weekend vitos kan no step. Yo mahabala ko no rip. Zay follow kan related. Kage hoye big kagin zay fit kan zay fit ane kan yo masel big click. Yo kagin zay fit kan na big click. Yo patu dua kimi man bro. Come on man, aski mi batat talangan. Nafulat na lekot sa lamiya. Trabaho di bengo sa sanogla. Eno sa sanogla. Nafulat na lekot sa lamiya. Trabaho di bengo sa sanogla. Eno sa sanogla. Di rastas fitbis eka. Trevo plek pinabeta. Lafitan di esta sa light. Tanaw focus. Osas leka meni sosas. Inat leka meni bus. Dekat anas kerja dosan sa ino leka. Hoje tem esta. Chalele wetimo. Skopama, musfo. Jadi, ahoy di ay, bat kanan andi ay, ikasista tago nekastik megway. Ahoy di ay, bat kanan andi ay, ikasista tago nekastik megway. Ahoy di ay, ikasista tago nekastik megway, ikasista tago nekabamba tonight, ikabamba na neta ni night. Jadi, ikabamba tonight. Tatay kan sa kat na fight, sabay pangay fatu king mic. Ay fatu kan na nete mic. One time ba? Two time ba? Three time ba? Sampai panginay kata nyo kado ba? Sampai panginay kata nyo kado ba? Macam-macam ni kata nyo sado ba? Macam-macam nyo kata nyo rado ba? Prawa usto ni kata nyo tayo ba? Mani kata nyo tayo ba? Prawa ruin ni kata nyo sado ba? Macam-macam nyo kata nyo rado ba? Inos kata nyo rado ba? Macam-macam ni kata nyo sado ba? Yo! One time ba? Two time